Dobrodošli u još jednu epizodu Baby Room podcasta. Danas pričamo o planinarenju s djecom. Kako ih motivirati, što im sve treba, kako osigurati da cijela obitelj uživa u planinarskim avanturama. Naša gošća je zapravo naša najnovija članica Baby Room redakcije, Daniela, zvana Danči, mama planinarka koja će s nama podijeliti savjete, trikove i vlastita iskustva. Osim Danči, tu je s nama Ana, Maja i Marija. Baby Room. Baby Room. Ako razmišljate o tome da povedete svoje mališane na planinarenje, poslušajte ovu emisiju jer donosimo puno korisnih savjeta. Danči, koja je razlika između planinarenja u stvarnosti i planinarenja koje vidimo u Peppi Pig? Znači, pripremite se na muku. Mislim, trebate biti spremni da će klinci zanovijetati, da će im biti naporno, da će malo, mama boli me noga, mama ja ne mogu, pogotovo ako se radi malo o nekom zahtjevnijoj stazi ili nekom zahtjevnijem putu. Ali iz mog iskustva najbolja opcija je kada se ide u nekoj grupi, znači kada ide više djece i onda oni sami sebe vuku. I treba ih pustiti. Ja sam evo sad u nedjelju zapravo prvi put uživala u planinarenju. Ja sam uživala, ali dijete je super odradilo planinarenje, niti je zanovijetalo, uspon je bio velik, cijelo vrijeme bio uspon. Ali ona si je našla prijateljicu i skupa su išle. Ova prijateljica je više natjecateljski tip i htjela je biti među prvima. Tako da su oni bili među prvima i ja sam bila zadnja. Koliko godina Erika ima? Erika ima 7 godina. S Dunjom, sa mlađom kćerkom, se ne bi usudila na takav. Koliko Dunja ima? Dunja ima 4 godine. Znači za Dunju je više neka ravnija. Mislim i ona može više potegnuti, ali mislim da nije za nju sad. A gdje si bila? Koliki je vrh? 1063 metara, ali sad ne znam od koje smo nadmorske visine krenuli. Uglavnom, Ajmo u satima, koliko sati hodanja? Znači, prohodali smo 5,87 km ukupno, znači do vrha i nazad jedan dio kružnom stazom, ukupno je oko 6 km zapravo, da. Dobro, zvuči kao krugo koji Jaruna, ne zvuči strašno. Bez uspona, da. Ali baš je cijelo vrijeme bila intenzivna uzbrdica. Odlično, bravo. A di si bila? Bili smo u Skrad, Gorski Kotar, Skradski vrh. Uglavnom, mi većinom idemo u organizirano. To su kao takozvani obiteljski izleti u sklopu planinarskog društva. Ne morate se puno brinuti, hoćete gdje ćete jesti, oni vam sve organiziraju, i restoran, i pitaju vas unaprijed što ćete jesti, pa se unaprijed pripremi taj ručak i sve se dogovori. Uvijek u sklopu tog izleta posjetimo neki muzej, nešto u blizini. Bili smo recimo na Zavrtnici i odmah kao smo otišli u Kulu Nehaj. Uvijek imamo stručnog vodičara, kao grupu imate tu i mogućnost popusta. Sad zadnji put smo bili u Skradu, u Sušici smo bili u centru za posjetitelje Velike zvijeri. Tamo djeca nisu čak ni plaćala, to je, mislim, pokrilo nam je planinarsko društvo za djecu. Im dobijete i stručno vodstvo, tako da evo, sve pohvale takve organizaciji i po meni je to recimo super stvar za klince i da osjete taj duh zajedništva, mislim, koji se onak u ovim vremenima dosta izgubio. Prije su ljudi tak više bili organizirani, više su bili u planinarskim društvima, sad u planinarskim društvima po mom mišljenju većinom su starija neka populacija, tako da treba djecu u to gurat, možda im se nekad ne da, možda ih treba natjerati i rano se dižu, ali mislim to iskustvo autobusa, druženja, mislim da je to onako. A imaš da nabrojati neko po koje je to planinarsko društvo? Koje bi ti izdvojila? Pa evo, izdvojit ću naše planinarsko društvo, planinarsko društvo Lipa. Obiteljske izlete organizira učiteljica, koja, zapravo ti izleti su koncipirani i dosta imaju kao neki štih školskog izleta. Znači uvijek je nešto poučno, zanimljivo. Prošle godine smo bili u nacionalnom parku Risnjak, hodili smo poučnom stazom, također uz vodstvo, tako da djeci je to dosta onak zanimljivo, atraktivno i pogotovo evo moja preporuka je da idu recimo više obitelji, možda prijatelja, da se učlane i evo, dosta je zabavno. A troškovi koliki su? Troškovi, mi smo sad recimo za ovaj izlet platili 20 eura je odrasla osoba, 8 eura je dijete. Tako 28 eura nije strašno. 3 eura je bila ulaznica za odrasle za centar za posjetitelja, 3,5 eura. Ručak vam je 10 eura. Evo, to je sad.
A spomenula si da zapravo imaš puno toga osiguranog, ali ipak treba nešto ponijeti u ruksak, što? Kako se obući, šta? Kako se obući? Mi smo sad imali, evo, bilo je nezgodno vrijeme, dosta je kiše padalo. I ja sam, mislim, zbog te kiše, svi smo bili malo, da bar se odgodi izlet, ne da nam se nikam. Ali tamo smo dobili to što vam može osigurati planinarsko društvo. Vi nemate informaciju o tamo. Znači, imali smo lokalnog vodiča tamo koji nas je dočekao, koji je znao kakav, mislim, ja ne znam da je tlo tamo takvo, da nije tamo blato toliko veliko koliko bi, recimo, blato bilo na Medvednici. Jer je tamo totalno drugačiji sastav tla. Pa je zato to sam bilo vlažno, nije bilo blata uglavnom. Što je bilo zgodno za hodanje, mislim, uvijek treba paziti. Ja sam ponijela ovaj put 3 paketa rezervne odjeće za dijete. Uvijek sebi nosim rezervnu odjeću. Kompletno? Da. Do kuda? Znači hlače, majica, gaće, čarape. Ne zanimalo me to. 3 puta tako. Kabanicu, kišobran i još sam ponijela jednu, jer nisam znala koliko će se ti ugrijat kad ideš gore, kakvo je vrijeme. Hoće treba skinuti zimsku jaknu, zimsku skijašku, pa ćeš možda ići samo na hudicu i na prsluk, ne. Tako da sam i to ponijela. I rezervne cipele, jedne u busu tenisice i sa sobom sam ponijela... Zato idem autom. Zato sa sobom sam ponijela još jedne kao cipele, u slučaju da je promoće njene, ne. Za svaki slučaj. I gdje ti ide voda i hrana i to što Pa voda ujutro, naravno sendviči, u busu uvijek ima neki kiflica, mislim uvijek neko nešto ponese, uvijek se tamo nudimo svi nešto. Znači ne moramo nositi. Pa morate ponesti sendviče, naravno, koji uvijek kad ideš na izlet, moraš imati sendviče. Čim sjediš u busu, onda odmah pojedeš. Odmah jedan sendvič. I klinci su baš i obožavaju jesti, jedu, nije im ništa neću ja sad to jest, fakat. Oduševljena sam, evo ja sam oduševljena, mene taj izlet tak ispunio i ono što mi je bilo fora što smo na povratku uvijek pjevamo pjevamo. Isto kao u Pepi sad, jel? Da, to je sad kao u Pepi, savršeno. Moderne dječje pjesmice smo pjevali, apace i tako to. Dobro, sad recimo kad gledaš razliku između organiziranog izleta, što zvuči fenomenalno stvarno i onako baš je neki no-brainer, samo dođeš, utrpaš se u bus i voziš se, i u odnosu na kad ideš sama sa obitelji i tako, ima nekih mjesta gdje volite ići, koja su iskustva, gdje ste išli sami ili zajedno? Pa recimo mi smo iz istočnog dijela grada i tamo je planinarski dom istočnog dijela grada Zagreba i na tom dijelu istočna Medvednica nalazi se planinarski dom Lipa. Recimo taj put je strmiji, ali kratak. I gore stvarno imate i uz tu kapelicu, uz prirodu ima i dječji park i topli obrok, tako da evo, to je moja preporuka. Uz to, i može se doći s autom, na Lipu ne možete doći s autom, to je jedini planinarski dom gdje ne možete na Medvednici doći s autom. Uz to moram još proučiti kako se taj dio zove, ali uz cestu prema Mariji Bistrici, iz Kašine kad idete, imate uz potok, ima kao neko, ajmo reći, malo izletište gdje su postavljene te stare kućice i stare igre, znači ljuljačka na gumi. Ima i nekakvo konopi gdje se mogu oni ljuljati, onda zatim mogu bacati kao kuglanje nešto, jako je fora, imate neke stare igre. Bili smo nedavno u Svetom Ivanu Zelini, planinarski dom Kladeštica. Znači to je ovako dosta zgodno i za manju djecu, mogu to potegnuti, usput imate posjetiti stari grad Zelengrad. Samoborsko gori, ali neko bio? Samoborsko sam bila bez djece. A lako tako. Ja sam bila na nekim stazama, ali ne znam sad ih imenovati, to smo onako random išli s Google Mapsom. Išla si kod Rijeke, šta si tamo? Nacionalni park Krisnjak, išli smo i na Učku. Da, na Učku, da. I na Učku smo išli. To su sve bili organizirani dječji. Organizirani, obiteljski. Obiteljski, da. Ali znači da plus 6. Pa može se. Ali evo, meni je preporuka za djecu da se ide bar više možda obitelji sa manjim djecom. Koje su iste dobne razlike, iste dobi da se mogu družiti. A jesi kada one nosiljke nosila? Ali kako ako recimo se odlučim sa 4-godišnjakom koji kaže ja više ne mogu? Šta onda? Pa imali smo slučaj, Ante je nosio Dunju
Na ramenu. Ono, normalno ih je nosio malo jer nije mogla nešto prohodati. A te nosiljke su dobre, ali one su ne znam do koliko kila ti mogu. Ne, mislim da možeš. Moji prijatelji, mi imamo dvije obitelji različite strategije. Prijatelji imaju curicu koja uvijek ide u nosici i super, bude zaspe, gore uživa. Koliko godina? Više po kilaži je, ali ima nekih, ja mislim, 15 ili nešto kila, tako da možeš i nositi. Onda ti lijepo se nasloni na tatu i fakat im je u redu. Dok recimo mi smo imali sa mlađim sinom koji je uvijek govorio umoran sam, imali smo dogovor, ok, kad god si umoran stanemo, odmorimo se, onda se odmori minutu, 2, 10, svejedno i ne idemo dalje. I to nam se pokazalo super i kad smo bili na planinarenju i kad smo bili vani, ne znam, u bilo kojem drugom gradu, negdje u zemlji kad smo posjetili, obično smo sve na pješke išli, bez javnog prijevoza i sve. Kad smo već kod toga, kako motivirati djecu da hode? Imali smo mi jednom, da na našem webu postoji... Ja sam to istestirala, super je bilo. Napravili smo zadatak, gamifikacija izleta, da. Napravili smo zadatak, složila sam nekakav šprancu šta sve može biti u šumi, šta da nađu i onda donijela sam im papire, bojice, odnosno olovke svejedno i onda ko prvi nađe dobio je neku nagradu. Više se ne sjećam i cijeli put su tražili sve te... gljive, šta ima svega? Paučina, zeleni list, crveni list, mahovina. Da, imate kod nas na webu na Baby Room Space šprancu, to se može uzeti i s tim da to može biti samo inspiracija jer toliko varijacija postoji, čak i kad dođete u grad, da nismo u prirodi, možeš tražiti prometne znakove, tramvaje i sve. Uglavnom to je kod klinaca bio hit, stvarno smo... Imaš ti još koji? Da hodaju. Ja imamo u kutiju od jaja, 10 jaja. To isto super. Se uvrsti, stavi se, nacrta se. One kartončiće, šta? Kartončiće stavi se, onda po boji nalaze cvjetić, žuti, pa uvrštavaju kamen, ako je sivo, kamen stave ili eventualno, ne znam, trava, ako je zelena, nešto da se onak posloži. To možemo isto ideju staviti. Molim te sljedeći put snimi to, kako si to. Ali mislim da je najbitnije društvo. Mislim da je društvo najbitnije, da. Sokić ili neka nagrada, znači kad se popnemo gore, ručak, pa mislim da je njima, kolačić. Na kraju klinci, mislim, oni se ne znoje tako koji mi, oni mogu, ja mislim, Dobro, zapravo, mislim, kod tog planinarenja je stvarno upravo to, povezivanje s društvu, ali s prirodom, fizička aktivnost, što je naravno pridonosi zdravom razvoju, zajedništvo i sa obitelji, prijateljima i to su nekakve opet uspomene. Sve to skupa je zapravo savršenstvo od nekakvih aktivnosti koje može biti. Ti si dugogodišnja planinarka, pa jel da? Ja sam dugogodišnja. Udala si se u planinama. Udala sam se u planinama, ali sad smo malo posustali planinarski, ali evo, pokušavamo s tim obiteljskim izletima. Evo, odličan poklon koji je dobila mlađa kćerka od brata i šogorice je bila obiteljska članarina. Znači, dobra ideja. Odličan poklon jer većina tih planinarskih društava traže da jesi član društva. I tako da imaš i evo recimo i te neke benefite koje možeš, mislim, dobiti od planinarskog društva. I informacije sve, ne možeš, mislim, možeš naći te informacije na njihovim internet stranicama, ali oni samo za članove šalju popis izleta, gdje se što ide. Evo sad sljedeći put idemo na Krk, zatim na Roglu. Vjerovatno da idemo u nekom možda vlastitom aranžmanu, možda bi to i sve skuplje bilo ovako, evo ne znam sad točno koja će cijena biti za Roglu i koliko će biti sad tamo onaj tobogan, koliko to, možda će grupno to jeftinije sve nekako ispast, ne. A čekaj, da mi reci, kad je riječ o planinarskim društvima, postoje li neke smjernice, ti se dođeš tamo, platiš članarinu, sve je super i onda te pošalju, ne znam, na Triglav i odustaneš nakon prvog puta. Postoji li gradacija težine staza, postoje neke prilagođeni izleti, kako da ti uopće shvatiš šta je za tebe u ovom trenutku izgledno i izvedivo? Pa planinarska društva, većina planinarskih društva su podijeljena po tim nekim sekcijama. Znači, mi imamo high lip, to je kao ono više za nizinske, mislim, ovo je kao recimo high lip, to je kao nešto blaža varijanta, nisu toliko zahtjevne staze. Zatim imate i nizgore koje imaju malo zahtjevnije staze. I imate i visokogorsku sekciju koja ima pak malo više. Mislim, sami morate procijeniti koliko možete i što možete. Naravno, tu su i vodiči da procijene je li vi možete i nikad se niko... Sad recimo 2 gospođe nisu mogle ići i naravno zaputile su se nazad, su se vratile u kafić, bus, primijetile su da ne mogu i jednostavno zbog cijele grupe vi ne idete dalje da i cijelu tu grupu ne stopirate ili
Evo, mislim, postoje ono i uvijek idu, mi smo imali 3 vodiča sad. Znači, lokalnog vodiča koji je iz Gorskog kotara, koji poznaje kraj, koji nam je ispričao u busu i priču o Gorskom kotaru, i o cestama Luizijani, i o Zefini, i tako tim nekim onak zanimljivostima. I recimo, imate, uvijek vam je jedan zadnji vodič koji se zove Metla. On čisti mete i on uvijek brine da ćete vi biti ispred njega. Nikad neće neko iza ostati, uvijek će neko se brinuti za vas. Tako da, što se tiče planinarskih društva, evo, oni su stvarno paze na to i svi su obučeni kako treba i prošli su i škole za vodiče, tako da evo, mislim da ako i krenete s bilo kojim planinarskim društvom, da evo, možete jedino dobiti puno više nego... A jesi imala neke nepredviđene situacije na terenu? Sa djecom? Pa da. Jesmo, da. Na primjer, i što na primjer, pišanje u prirodi ili vani. Pa dobro, znači, ja sam skroz pa to i u parkiću u gradu. Ali, evo, ja ne znam, moja djeca nisu, uvijek smo negdje, blizu je WC uvijek nekak bio i uvijek su pišala na WC-u, ali kad smo u prirodi, ja sam skroz zaboravila da moje dijete ne zna pišati u prirodi. I tad sam imala 2 rezervne obleke, jednu sam iskoristila za, naravno, kako se popiškila, a onda smo svratili, na povratku smo svratili na more u Opatiju malo i su sjedili i brčkali nogice i onda mi je trebala još i 3. rezervna obleka. Zato treba puno obleke rezervne. Mislim, kad idete u busu, u autu, možete naravno rezervnu duplo ostaviti u autu, sa sobom uzmite ne znam, nužno, ne morate sve nositi sa sobom u ruksaku, ali... A nešto od prve pomoći? Ja prvu pomoć ne nosim jer imam šogoricu koja je vodič koja ima apsolutno prvu pomoć, ali mislim da se u planinarenju da ti ne smiješ zapravo kao hitno dati tabletu. Moram to provjeriti, tu informaciju, ali nisam sigurna da nije da ti sad ako ne znam nekoga nešto boli ili nešto, da ti sad na svoju ruku ne mreš njemu dati tabletu neku ili nešto ako imaš. Ne? A flaster ili nešto? Flaster je mislim, suprug je završio za planinarskog vodiča. Malo je sad umirovio se. Trebali smo njega pozvati, pa di je Ante? On ima svoj paketić sa prvom pomoći. Daj nam reci što nosi unutra. Pa unutra to se može kupiti, ja mislim da i pljoskica, da imaš u Decathlonu, imaš za kupiti taj setić prva pomoć, to je onako jako, nije uopće veliko. Pa to je dobar savjet. Ja mislim da ima mala torbica, mala stane, stvarno je ja vidim koliko je mala, ali vi ne. Ja ne moram pisati centimetrima. Ona uredno pokazuje. Da. Da mi reci, malo veće od kod opreme, koliko je, trebaju djeca nositi gojzarice, ili moguće, ili dovoljno obične tenisice, čisto da ne kupujemo ambicioznu cijelu opremu pa shvatimo da to baš nije možda za nas. I kako se uopće gojzarice kupuju, malo drugačija je to tekstura i čvrstoća u odnosu na obične tenisice. Broj veće. Da. Dobro, mi sad ne idemo svaki vikend, tako da moja djeca su naslijedila neke gojzarice, ali recimo možda su je malo nažuljale ili slično. Sad nije imala gojzarice, imala neke Geox cipelice koje su je super fleksibilne. Tako da, evo, u tom je hodala, niti je prokisnulo. Još sam prije puta sam uzela onaj impregnirajući sprej i zašpricala je vani. Dobro da slučajno ne bi promočilo, ne. Mogu biti dobre tenisice. Mislim, gojze su preporučljive čisto zbog ležnja. Nezgodno je u šumi jer vi možda ne vidite kamen ispod lišća, jak je nešto sklisko tlo, korijenje zna biti zeznuto od drveća. To zna biti dosta sklisko i trike, pa se možete lijepo poskliznuti. Ne samo mali, nego i veliki, naravno. Kod klinaca je dobro upozoriti ih, oni vole jurcat, malo jurcat, vole malo prečice, pa ih čisto treba upozoriti da trebaju paziti na stazu, da trebaju se držati puta, da on ne smije možda, imali smo primjer da je ova mala prijateljica imala štap planinarski, jedan, i kak je ona je pokazivala, dizala štap, kao gledaj ovo i samo diže štap, kužiš i usput udari nekoga, tako da treba ih upozoriti isto da ne bacaju kamenje, jer kamenje se od trlja može doći na stazu, može nekog udariti, pa evo tu treba, klinci vole bacati kamenje, tako da s te strane treba ih upozoriti. Danče nam je obećala napisati članak sa svim rutama, sa svim savjetima, tako da dočekat ćete to. Za početak ovo je samo uvodna emisija. Ne znam, imamo li neku završnu riječ? Meni se inspirirala.
Mislim, mi volimo otići najčešće na Sljeme i ovako neko okolno gore kad smo išli, što se Zagreba tiče, ali zapravo ovo je opis koji si dala obiteljskog atmosfere i druženja i sve, mislim da je to. Nama je odlično. Muka je, ali se isplati. Treba reći da je muka, jer je stvarno. Sad, a Maja će sad... A moram reći, da, jer i mi idemo, išli smo svaki vikend jedno vrijeme, ali i svaki put je, dok se uspinješ gore, je muka, jer i kukaju, i posvade se po putu, i drame su, ali na kraju svima nam bude lijepo, da. Pamtim samo sretne dane. Sad će Maja planinarsko društvo, ja već vidim. Evo, ja bi još nadodala, ne znam, išli smo i u Sloveniju, Donaška gora, isto je dosta crmo bilo i jako je lijepo, Slovenija je sama po sebi prekrasna. I usput uvijek svratiš i možeš svratiti na Jelenov greben i uvijek imaš nešto dodatno za vidjet uz, naravno, taj malo zahtjevniji dio, ne. Čuvaj to za članak, molim te. Čuvat ću. I naravno, poučne staze su tu. Te su poučne staze, Klek je super, ne Kalnik. Poučna staza, mislim da je to super za klince i uvijek, mislim, Hrvatska ima jako puno tih starih gradova, utvrda, mislim da bi to klincima bilo, uvijek im je to zanimljivo. Kako su ljudi prije živjeli, šta se tu događalo, vitezovi i tako. Ok, proučit ćemo domovinu našu. Pusa bok! Baby Room podcast. Slušaj na svim streaming platformama.